Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byongeye gufata indi ntera. Ingabo za leta ya Kinshasa FARDC zongeye kubura imirwano ikomeza igaba ibitero simusiga mu duce dutandukanye turimo agace ka Mushaki gaherereye muri territoire ya Masisi ndetse n'Iminembwe. Ibitero byifashishijwemo indege zitagira abapilote zizwi nka drones bikaba byasize iheruheru inzu z'abaturage bizira karengane bicanwa n'abandi benshi. Ibintu byatumye ubuyobozi bwa M23 busohora itangazo rikakaye bwamagana ubwicanyi ndetse bunashyira hanze uburyarya bw'amahanga akomeje kurebera amaraso y'abanyekongo ameneka. Ngira ngo mwarebye iyi video dutangiye tureba iragaragaza neza bimwe mu byangiritse. Muri inkuru rero yacu y'uyu munsi twaba tugiye kwinjira mu mizi y'ibitero byabaye kuri wa gatandatu, turanabagezaho byimbitse uko ibitero bya drones byagenze ku musozi wa Misekera mu isambu y'uwahoze ari umudepite Edouard Mwangacucu. Turabagezaho uko byifashe Iminembwe ahaguye abantu 12 ndetse tunabagezaho ijambo kurindi iby'umuvugizi wa M23 yatangaje. Reka mbageze inkuru yose uko yakabaye. Nshuti bakunzi b'amakuru, kugira ngo twumve neza uburemere bw'ibiri kubera imushaki, reka tubanze tubasubize inyuma gato mu mateka y'aka gace. Mushaki si agace gasanzwe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ni santere ikomeye cyane iherereye mu birometero bibarirwa kuri 20 gusa uvuye mu mujyi wa Sake. Uko byumva uhigaruye Mushaki aba afite ijambo rikomeye ku mujyi wa Sake ndetse n'umujyi munini wa Goma. Ni nko mu marembo y'iyi mijyi yombi. Turibuka twese ko mu kwezi kwa Gashyantare ku mwaka wa 2023 uyu mutwe wa M23 wari wafashe iriya centre ya Mushaki ukayigarura byuzuye, icyakora mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'amahoro no guha agahenge abaturage. M23 yaje kuvamo ibishyikiriza ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, East African Regional Force, zari ziri mu butumwa bw'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo gihe. Ariko se byaje kugenda gute? Ubwo ingabo za East African Regional Force zasabwaga kuva ku butaka bwa Kongo na leta ya Kinshasa, ihuriro ry'ingabo za leta FARDC n'ingabo z'u Burundi zahise zigarurira ibi birindiro imushaki. Ibi byatumye M23 yongera kubura imirwano, maze mu kwezi k'Ukuboza 2023 ikora ibitero bikomeye yongera kwigarurira iyi centre ya Mushaki, yirukanamo ingabo z'u Burundi ndetse n'iza FARDC bari barimo. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi aka gace kagenzurwa n'ihuriro rya AFC M23. Ibi rero nibyo bituma leta ya Kinshasa ihora irota yakwisubiza ako gace ikoresheje imbaraga za gisirikare uko zaba zingana kose. Kuri wa gatandatu rero ibintu byahinduye isura ubwo ingabo za leta FARDC zagabaga ibitero bitunguranye zikoresheje ikoranabuhanga rigezweho ry'indege zitagira abapilote drones. Amakuru twabashije gukusanya aturuka aho ibi byabereye yemeza ko ahagana mu saa moya n'igice z'igitondo drone ya FARDC yarashe ibisasu biremereye ku musozi wa Misekera. Uyu musozi wa Misekera uherereye mu isambu y'uwahoze ari umudepite ku rwego rw'igihugu bwana Edouard Mwangacucu. Twababwira ko uyu Mwangacucu kugeza ubu afungiye muri gereza ya Ndolo i Kinshasa, aho yakatiwe urwo gupfa ashinjwa ibyaha by'ubugambanyi no gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Ibitero bya drone byabereye mu ntera itari kure cyane y'isoko rya Mushaki, bikaba byagabwe nyuma y'uko mu masaha ya nijoro mbere y'igitero hari hagaragaye urujya n'uruza rw'imodoka zari zitwaye abayobozi ba M23 babarirwa mu modoka zigera kuri 3 z'amajipu zerekezaga mu gace ka Mushununu. Leta ya Kinshasa yateguye iki gitero igamije gusenya ibirindiro bya logistique, naho M23 ikorera inama, ariko ingaruka zikomeye zageze ku baturage b'abasivile nk'uko bigarukwaho n'umuvugizi wa M23. Aya makuru akimara kumenyekana ubuyobozi bwa AFC M23 ntibwatinze kugira icyo bubivugaho, bushinja ingabo za leta ubwicanyi n'ubugome ndengakamere bukorerwa inzira karengane. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'uyu mutwe mu bya politiki bwana Lawrence Kanyuka yemeje iby'iki gitero, ariko yamagana yivuye inyuma uburyo cyakozwe. Binyuze ku rubuga rwe rwa X, Kanyuka yashyize hanze amashusho ababaje agaragaza inzu z'abaturage b'abasivile zasenywe n'ibi bitero bya drone bya leta, inzu zangiritse ku buryo bukomeye cyane. Kanyuka yavuze ko ibi ari ibitero by'ubugome bikomeje kugabwa n'ingabo za leta, byica abaturage ndetse bikanaca igikuba mu basivile batagira kirengera.
mu magambo ye akomeye yuzuye akababaro n'umujinya, Kanyuka yagize ati: mu gihe amaraso y'abasivili b'abanyekongo akomeje kumeneka, abamenyereye kwigisha abandi ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu bahisemo guceceka ku buryo buteye isoni kandi burakaje. Bikaba byongeye kugaragaza uburyarya bukabije no kubugama mu maso y'ibyaha bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Birumvikana neza ko M23 irimo gutunga agatoki umuryango mpuzamahanga, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse na Loni ibashinja guceceka kubera ubwicanyi burimo gukorwa na leta ya Tshisekedi hifashishijwe ibitero by'indege ku baturage batuye mu bice bigenzurwa na M23. Kanyuka yashimangiye kandi ko ubu bwicanyi butazihanganirwa, yemeza ko amaraso y'abanyekongo akomeje kumenwa atazigera arenzwe ingohe cyangwa ngo acecekwe. Iri ni ijambo rikomeye ritanga ishusho y'uko M23 ishobora kwihimura mu rwego rwo kurinda abasivile bayo nk'uko mu minsi yashize yabikoze ubwo yajyaga kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka. Agahinda si Mushaki gusa, uburasirazuba bwa Kongo burimo burahura n'ibibazo bikomeye cyane. Usibye ibitero byagabwe i Mushaki no mu nkengero zaho indege za gisirikare n'ibindi bitero by'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatandatu byanasize ishavu ridasanzwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu gace ka Gakenke ko mu Minembwe. Muri bitero byagabwe i Gakenke, inkuru y'incamugongo yatugezeho nuko abantu 12 bahise bahasiga ubuzima. Ndasubiramo, abantu 12 bishwe urw'agashinyaguro, mu gihe abandi bantu 8 bakomeretse bikomeye cyane barimo gukurikiranwa n'abaganga mu buryo bugoranye bitewe n'intambara, ibice bigacika. Ibi ni ibimenyetso simusiga bigaragaza ko intambara yeruye yongeye gutangira, ndetse abayigwamo ba mbere akaba ari abaturage b'inzirakarengane basabwa gusiga ibyabo bagahunga bagira ngo barengere ubuzima bwabo bakajya mu buzima bw'ubuhunzi. Nshuti bakunzi bacu rero, uko bigaragara ibintu bikomeje gufata isura nshya mbi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gukoresha intwaro ziremereye nka za drones mu bice bituwe n'abaturage ba Mushaki, kwica abantu 12 no gukomeretsa abandi muri Minembwe, ndetse n'amagambo akomeye ari guturuka mu barwanyi ba M23 bayobowe na AFC M23, no kuvuga ngo ni ihuriro AFC M23 Alliance Fleuve Congo M23. Aya magambo rero akaba ashinja amahanga guceceka, harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose ni ikimenyetso cy'uko iminsi iri imbere ishobora kuzaba mibi cyane n'ibinzira y'ibiganiro n'amahoro idahawe umwanya. Ese ubona iri ceceka ry'amahanga n'uburyarya Lawrence Kanyuka avuga buzageza he uburasirazuba bwa Kongo? Ese wowe ubona guhozaho ibitero bya FARDC ikoresheje drones mu bice M23 igenzura hari icyo bizakemura ku makimbirane amaze igihe kirekire muri kariya karere, cyangwa bizongera kubiba inzangano gusa no kuba M23 yafata ibindi bice bikomeye cyane nk'uko byagiye bigenda mu myaka yahise? Tanga igitekerezo cyawe rero aho hasi, hagene gutanga igitekerezo muri comments, ubundi turazisoma comments zose mutanga hano hasi. Ikindi kandi, niba ukunda uburyo tubagezaho amakuru acukumbuye nk'aya, nugende udakanze subscribe, like, kandi musangiza abandi iyi nkuru kugira ngo amakuru agere kure. Ndabashimiye cyane, muri abagaciro.